Yes, turi live hano kuri Muhanga Stadium. Ewana Muhanga ngo yiteguye imyitozo, ngiri gukora imyitozo yiteguye ikipe ya Rayon Sport. Imyitozo tubonye hano n'injyana muntu ndakurahiye. So tubaha ikaze kuri Stivo TV. Tugiye kwakira hano undi muntu atubwire uko imyitozo ya Muhanga ayibonye. Ikaza hano kuri YouTube wa. Okay papa. Ya imyitozo ibonye ute ya Muhanga biracyagoranye, abana batangiye imyitozo vuba, ntago baramenyerana. Sinzi icyo umutoza azakora agatera Musa kugira ngo azamure urwego rw'abakinnyi bamenyerane, dore ko abenshi bavuye mu makipe yo mu cyiciro cya mbere yabarekuye, ariko batari bafite umwanya wo gukina bihagije, kandi bari bamaze n'igihe mu kiruhuko, nyine ntago barafatisha imyitozo. Hari ariko ngo twabonyemo amaraso mashya, ngo harimo ngo n'umuzamu ngo uca ibintu. Oya si umwe ahubwo ni babiri. Nibo bashije kumenya amazina yabo. Umuzamu wa mbere abonye ari inde? Legend Bonner. Bonner abariye muramuzi? Abariye baramuzi, bazamwumva. Bonner ashobora kwikamata akaba ari mu kibuga cya AS Muhanga. So reka tuve kuri Muhanga twigane ahubwo kuri Rayon Sport uko bimeze. Se urabona iyi Muhanga imeze icya, urabona izabasha kubona igitego muri Rayon Sport icyaye kuriya? Na Rayon Sport nagira aracyara ku buryo bihagije, ku buryo avuga ati razinyagire Muhanga. Nayo haracyarimo akavuyo k'abakinnyi benshi, uno yaje mu myitozo narasinya, uyu yasinye, ariko ntago biraho ibintu birenze, ntagira afatisha neza ku buryo bavuga ngo irazinyagire ikipe nk'uko twabonye ejo mu Kiba Peri yafashe Gorilla na Intare kazinyagira ibitego bine. Ntago Rayon yaza ngo inyagire ibitego bine Muhanga, nayo nagira afatisha, nayo haracyarimo akavuyo mu bakinnyi. Aho ngaho urahuranyije. Ikipe ya Peri yanyagiye muri umuna wayo, ibyo ntabwo tubigarukaho, ni ibisanzwe ntitubitinda. Urebye iyi deka bakoze y'iminota nka 15, ubonye hagati yaho ugereranyije hagati ya Rayon Sport na hagati y'iyi Muhanga, urabona agapira kazaba kagenda? Oya wigereranya Imana na Yesu cyangwa se n'umwana wayo. Rayon imaze igihe ikora imyitozo, ntago ari nka Muhanga. Ndakeka ari iki cyumweru cya mbere ikozemo imyitozo, ntago yari yagafatisha neza. Rayon bamaze nk'ibyumweru nka 3 bakora imyitozo, ntago wabigereranya. Nyine birumvikana ko Rayon ni ikipe nkuru, AS Muhanga ni ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere. Uno mwaka hazaba harimo itandukaniro rifatika. Bivuze ngo Muhanga urayikarabye, urabona ishobora kurya nk'umuba wabyo. Mu gutsindwa byo no ruca abana, ariko umubaho shampiyona y'u Rwanda mu mikino nyafurika tubona uko bakina, gutsindana igitego kimwe, 2, 3 ikipe yarengereye, ntago ari ibyo kunyagira 5, 6. Bing Bero Shadraka muri baraba defense urabona azaba bimariramo. Bing Bero imba atari byo mu myitozo ashobora kuzigaragaza, tukamubona Babagayogo. Sure. Ubona ko ari abakinnyi beza. Rayon ifite abakinnyi beza nyine bitandukanye n'iyi Muhanga, gusa yenda wasanga hari ikizakorwa, umutoza akagaragara tushe gatera Musa n'umutoza w'umuhanga turamuzi mu cyiciro cya mbere.